te vi, dobrodošli u moju gajbu. Dođite vam pokažem. Ovo ovdje tu ja dovodim drva za zimu, za kerove čuvam tu, uglavnom imam 3, opasni su i spavaju trenutno. Trenutno spavaju kerovi. Tu. Pazite, nemojte mnogo blizu, tu tigar ogroman jedan spava. Dođite vam pokažem gajbu, evo vidite. Ključ, najnovija 4506 marka, nikada ne može niko da provali to, vidite, zarđalo je, to samo ja znam da odključam. Vrata najnovija PVC stolarija iz doba Isusa Hrista, vidite, ima stiropor, to je veoma teško, teško se kroz to prolazi, kao što su metkovi i ostala sranja, imam rešetke najnovije tehnologije, vidite, tu su potpisi, sve, vrata su u odličnom stanju, dobro očuvana. Dobrodošli dalje, pazite, ovdje, znači, tu spavaju 4-5 opasna kera, koje nisu trenutno tu, nisam htio da vas plašim. Evo, vidite, ovo je moj sto za ručavanje, tu ja i moja banda tu jedemo, pijemo, slavimo rođendan, novu godinu i tako to. Vidite, ovdje je Peštan, ovdje je naše osiguranje, tu. Evo, kao što vidite, rukavica, to je antikvitet iz 1867. godine. Henry III ju je koristio za različita posla, kao što su vinogradarstvo, njive, kopanje njiva, obrada njiva i tako vezano za njivu. Moj šporet trenutno je isključen zato što ne radi. Evo, tu ja spremam ručak, doručak, večeru, vidite, stakla blendirana, nemoguće je probiti ih. Testirao sam nekoliko puta, tenkom, bazukom i tenkom. I veoma su izdrživi. Predlažem da uzmete i vi jedan takav. Kao što vidite, moji crteži, tu ja se trenutno bavim crtanjem, crtam stripove, svakakve stripove crtam, vidite, pogledajte dobro, to su dobri stripovi. Slobodno bacite pogled, a ne smete više jer uskoro izlazi moj najnoviji strip, najnoviji strip. Ajde, ovo je moja uglavna garnitura, ovdje ja spavam i sve radnje radim koje zahtevaju ležanje i tako. Još da vam pokažem dvorište. A sad da vam pokažem malo spoljašnjost moje gajbe. PVC stolarija, nikad ne izdaje. Tu staklo je malo, to će da se namesti lako, to. Malo mi je ispalo skoro kad sam... Znate, ovo je veoma opasan kraj, ovdje su stalno mafijaši i ovo. I stalno me napadaju, tako da moja PVC stolarija to teško izdržava. A ja nemam pare da kupim novu za ovo. Za ovaj neprobojni tamo što koristim. Tamo je, zato što je tamo opasnije, ovdje je manje opasnije, tako da znate ovo. Da vam pokažem sad moju garažu. Evo ovdje, kao što vidite, tu su jedna nevidljiva kola. Da, veoma su dobra, vidite? Stvarno sjajna, možete da snimite i slobodno. Da vam pokažem moj vozni park. Uglavnom, kupujem nevidljiva kola, teže mogu da se ukradu, da se uzme gore. Pazite, polako, za malo da mi udarite Porschea nevidljivog. Tu, polako. Pazite tu kako hodate, vidite s ove strane, ova strana ovdje, levo. Uglavnom su BMW, Audi, onaj dole, čekaj. Da, uzeo sam skoro novog Lamborghinija, vidite, eno ga dole. On je, stvarno je dobar, stvarno. A s ove strane su uglavnom sportska vozila kao što su Ferrari, Porsche i tako još koja dobra kola.
Volim Chrysler, evo pogledajte, mog novog Chryslera, a 5 vrata, odličan je, stvarno sila. Predlažem vam da kupite, ali nećete imati novca, ne, skupo. Samo za mene napravljam, ko zmaj, odlično. Evo, možete da pogledate unutrašnjost. Dobro, dosta, tu nije za svako. Pazite, kola, ovde ulaz u moj podzemni svet. Dole se uglavnom, evo vidite, pogledajte slobodno. Tu uglavnom najveće žurke, najbolje žurke u gradu i tako. Možete pitati bilo kog prolaznika kako se provodi dole, stvarno je odlično, odlično je. Stvarno dobijam baš dosta pohvala. Ovo ovde to mi služi kao, tu dižem tegove, znate. Sad nisam trenutno u formi, na dijeti sam, moram malo da skinem stomak. Šta sam htio još da vam pokažem? Da, kao što vidite, predivan pogled na divljinu koja me okružuje. Da. Tu su sakrivene uglavnom dosta automatskih pušaka. Ovo dole, vidite, ovo, samo da vam pokažem. To tu, to malo tu, to je bunker. Tu bunker, 1, 2, imam 6 bunkera. Stražari čuvaju tu uvek. 24:00, 7 dana u nedelji. Opasna straža. Evo, mogu da vam pokažem i nekoliko cevki za, polako tu su kola. Dođi ovde. Pazite kako gazite minsko polje, ovaj deo tamo, pod minama. Evo, ovo su prazne cevke od mojih raketa, koje sam sad utovario u novi odbrambeni sistem koji sam dobio čak iz Koreje. Koreanci su stvarno dobri, evo vidite prazne, trenutno su sve prazne, ali super rade, odlično, za svaku pohvalu. Možete da pogledate malo tu naokolo. Pogledajte još jednu moju gajbu, moje automobile. A sad, MTV Cribs, gubite se sa mog imanja. Ja sam rekao da se gubite bre, alo bre! Ja sam rekao, marš! Pički mamu!